Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. May samanan na imbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tayo drama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Jani, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapagasatan met ama idrama to'y nanumu asurat ko, kidawak ngailingad na kumalatan itinagan a Jani. Tubuak ti probinsya ti La Union. At daan asawa ken maysa nga anak. Naawisak met a nagsurat tapnoin nakibinglay to'y padas ko, apatsyek a makaibati itinabalitukan nga adal kadagiti padak anaayat a dumdumngeg kadagiti drama dito'y YouTube. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. At to yung tika pemla kay. Agyaman nagbagay. Mayat ti templa na. Sana nasamit, saan mo't anatamnay. Sakto lang ting kabil mo asukar na. Ay katwan siyak pa'y ti kunam. Siyempre, kabisado kong ti templa ti kapemla kay. Dahita ka ti pagbili ba kayong kabagay? Talaga akabisadong aminan ti may papanganyak. Ay lakit di Iso adi kag kamkamal dyan Tano oras anadok-talak nga ada sa baling aramidam. Jak tupulos ag pangadwa mangisinakan ka. Anya? Unay ka lagi dinayabagay. Sa bali manin tinaturong ti saritaan ta. Oho, ustulaan mat. Tapno mapalagipan ka. Di ka ti agdanag. Tasiksi ka lang ti babae ti biyag ko. Sigurado malaang kunakmanan. Uwin ka di. Anya nga to ano, aksardig ako nagtrabaho. Masadutak nga mina na makiman-maneho. Anya? Ne, kat kasano tayo nga no agsardeng kan nga agtrabaho lakay. Anya ngayon ti kanan tayo. Pampanunutik nga rod ti dagaan na panawan day di tatang kinanang ko. Anya nga tanong isulaing ta si kaswanta. Kabailam ayat ti agtalon lakay. Santang agtalon. Anya kay nga ron? Ila ko ta ti daga. Ta isutaramatin tangag negosyo. Iti kasta, adda pangalaan tayo iti kanan tayo. Nga uray sa antan nga agtrabaho. Sa dinaw ti papadanyaw anak ko. Nakapunlas kayo magagasawa. Agawid kami kanubiit ija lugar da Jani, nanang. Nay, barbaraw analagip yu ti mapan ijay Jak man amo ka ni Jani, nanang. Kalaat matlatan analagip na ti agawid ijay. Mapan mi kanu kitaan ti dagaan na panawan dagiti nagawanan at dadakkel na. Ayun nga agpaiso. Damag ko analawa kanu ti sanikwa da palayan ijay. Wen kanu nga rod, nanang. No kasta, plano ti asawam at talunon dayjay adaga. Ay na, nagsaya at kumano kasta, nanang. Angam saan mat. Ne, katapay ngay nga ron ako nam amapanyo kitaan. Asikaswan na kanu ta ilako na, nanang. Anya, ay sos, sayang mat ano ilako na. Talunan nyo kit din, iti kasta, saan amapukaw dayjay adaga. Ilako na kanu nga rod, ta iso ti aramatan na nga agnegosyo. Negosyo ko namlor na. Wen, nanang. Agnegosyo kanu laangan, ta masadutan nga agtrabaho. Masadot kanun ang makiman-maneho iti boss. Kat anya ngay mat kumaan negosyo day ta anak ko. Pautang business kanu, nanang. Ne, anya dagita papel lakay. Pagilistahan, bakit? Pagilistahan iti? Kadag iti umutang ha. Kita ang tinaramin ko.
Dahil talaangan mang fill up taramidam no daw mo umutang. Nan, kita man. Ato, kita ba na imbag bakit? Ni, kumpleto mat ngagpaiso. Day talaangan mang fill up iti petsa, nagan, kano man uti utangan na. Siyempre Naitan tulangan ag pinirma taramidam into na daw umutang. Kasta kalinis tinaramid ko listahan bakit? Ang aguray ka lakay. Oh, apay bakit? Adda ka di kurang tinaramid ko. Awan, ang agpaporsyento ka lakay. Natural Business nga ron ti paporsyentuan ta. Malugitan agpautang ta asaan tamot paporsyentuan. Imayak barok, tanadamag ko nga agpapautang kayo kano nga agasawa. Ay way nanamileng. Pudno da intana damag yaw. Umayak kumamot umutang no na pa nakabalin na barok. Ay katuwa na. Awan parikot iti dayta. Iso na lang tadda porsyento. Ti papautang minana. Okay laag barok. Basta saan ko maunay adakal ti paporsyento na. Diyak ko maumay umutang. Hanggang masapul mo't nga ti anak ko. Saan mo't kid di nga isot idakkel nana? Apag husto lang mati porsyento nga alalaan mi. Iso na lang. Tanoan niya ti petsa tulagan ti panagbayad. Masapul nga iso ti matungpal. Ay uwag barok. Di ka madanagan. Tabayadak mo't laang apaman amalakok ti dagame. Nasayad man nga rod, nagkinawatan tanana. Mala, umunag tayo di tabalay. Taited ko ti kwarta abulbulo din nyo. Kentap no makapagpinirma tayo matlangan iti kasuratan. Nangalaam nga itilugan nga insangpet mo lakay. Ti kayat ko asawan, akin lugan iti dayjay. Kan apay nga inyawid mo. Lugan ti anak ni Tata Fredo, bakit? Di mo ibaga, apinersam manan nga inala dayja alugan. Kaputawan pagbayad da iti kwarta nga inutang da. Ay kat kapilitan, bakit? Ano anya titulagan, iso ti masurot. Malugit ako nakmanen, no di dagtong palitipit siya ti panagbayad galag iti utang ta. Sa bagay matkiti Husto lang mo tinaramid mo. Tapno agbutang daken ka lakay. Ay wana, no anya titulagan, iso ti masurot kunak manen. Di da mabalin tag reklamo. Tadamat kasuratan na nagpipinirmaan tayo, iti mutang ta. Wala. Dakil mo't apang tenggelan taday dya kasuratan lakay. Saan damot amabali na paglibakan, kaputa at damot pirmada idjay. Una, in collateral da nga ron, di iso ti guyudak, no saan da makabayan. Diyak mat kayat amapukaw lang ti kwarta naglakwan tayo ti daga at tawid ko. Ada ka gaya manakaw. Wen tatang, imayak, tao may ko kumaipakada, adito'y mi pailaang nga iparada ti dua alugan mi. Awan nga minan pagparadaan day jabalay. Nuapay ngamin agatang kayo agatang itilugan niyaw. Nuawa magayang pangiparadaan nyo kadagita aluglugan. Jay laang matvan kan kotse ti ginatang mi tatang. Jay jeep kan pick up, ginuyod laang ni Johnny, manipod kadagiti nakautang asan a nakabayad. Na yan, ti kastang ugali ti asawam Lorna. Ha? Ne, tapay mo tatang? Ada ka di madingay naramid ni Johnny? Ay, di ka man nagindidam mo. Apay nga pinaya tatang, lawlawagan niyo man, itikas takit maawata. Ay na, di ka man agindidiam mo kunakmanan. Tatang, Ay na anak ko, saanin anasaya at ti kastangar arabitin nyo. ha? Agasam man, tanagdakil gayam ti porsyento nga alain nyo kadagiti kwarta nga ipapautang yaw. Saan lang nga dayta? Inkapilitan pa nga alain nyo, dagiti sanik ko dagiti nakautang kada kayaw, no awan ti pagbayad da. Ay katrabag na laang matatatang. Alangan mat adimi singeran dagiti utang da. Di kat da kami tilugi no bilang laang. Unangam saan kumamot nga iti kastawagas anak ko. Apay,
Di kay makonsensya, iti kastangar aramidan niya. Makisarsarita damat itilasayaan, ang puwersahan nyo mat idang agbayad. Apay, di kay lamasyanan kadakwada. No saan mi ida apwersaan, sigurado abaybay ang damat ti utang da. Iso ahusto lang ti aramidan mi ka ni Johnny, tatang. Kan may sa, no pagturayon mi ti asi mi, awanan malugi mat ti negosyo mi. Ay na, madanog kong tulangatan. Masurunak. Ni, apa yan lakay? Agan ano ka? Nakarupangat ka matanagawid. Apay, asino ti kaap-apam aya? Masurunak nga rod. Ni, asino ti kasurun mo? Day dyan ang ding ah. Apay ayan ni pari nanding lakay. Paglibaan nakit din ti utang na. Awan ka no tinututang na. Iso nga awan ka no nga rudmet, tirumbang abayadan na. Anya, ay katimpakitam ko ati kasuratan ang nagpinirmaan niyo lakay. Inpakitak, ang pinisang pisang nakit din. Anya? Kasano nga rudaytan lakay? Di katawanan ti ebidensya nga da utang na kadata? Oray pinisang na ti kasuratan. Singiraklata. Di na mabalin a paglibakan ti inutang na. No kasapulan nga agdarumak ken kapitan. Arabidak, sana siyak ti pagpadasan da yan anding. Madanog kung tupay ti subsub na. Sa dino ti ay ni daddy, mami? Napanmanan nagsingir anak ko, apay ka di. Agpatuludak ko maidye balay ti kaadalat. Ada ngamin project nga aramidan mi ita. Orayam labiitan anak ko, sigurado apaawidan dayjay. Lorna, anak ko! Lorna! Ninanang dayjay Uwan niya agpaiso, mami. Ni Lola mo ti agpukpuk ka wa sumungsungad. Ay na, Lorna. Ingka adawaon ti asawam. Ni, apay ni Johnny nanang. Agap-apan na kininanding ijiterse na ni Janet. Anya, Ay, ti pa kadanagak. Nakasalikan itibon ng ninanding. Hala, intayo kita ni daddy. Tanda ni dad kinabil itayan. Amangan kiti dumadama nga gubgobal da ijayan. Sino nga'y magtakin baka iti nakapagaw di tarubayan yu anak ko? ay, kwa tatang. Ni Mang Kanor, napaninukod ni Johnny idi kalman. Gapu ka dita saan ba rin ang nakabayad iti inutang nakadakayaw? Kasta nga rod tatang. Ay una yan. Apay saan pa'y laang anadidikra ti asawam iti panang bugbog dakin kwa na. Gapu iti kastangar aramidan na. Tatang, Ay. awan mat basol ni Johnny. Agdadata mat aday dyan anding ti akin basol. Malaksid a paglibakan na ti inutang na. Pinigis na pa iti kasuratan a nagpinirmaan da iti asawak. Ala, wanan. Ada akong dita. Ang nalabos mo ngamin ti ikasta ng agsingir. Apay, di lamasyanan nang runa kadagiti padak anatataengan. Tatang, Anwan nyo ayat ado a kwarta. Laglagi pa niyaw. Adi yung madlaang maitugot na itaintun matay kayaw. Imbes ang makatulong kayaw, babaan iti panagpautang yaw. Saan magtakarkaruan nyo mat nga ima magtikinarigat dagiti tattao ang nakautang kada kayaw? ni tatang mat. May sakamag. Imbes nga nawaam ti asawam, saan ta kanunungam mo tidakas nga ramid na? Ay na, anak ko. Di tay amaw dagiti sumarsaruno ang mapasamak. Ang mga nudumteng tumot ti aldaw at kayong tumot ti agkasapulan. Bagbagaam tumad di anak mo, Linda. Apay ba din ay alakay? Awanan, nasisirap dan iti siling ti pirak. Ha? Agasem man ti 40% a porsyento ti ipapautang ta a kwarta. Kinapudno na lakay. Kinasarita ko ni Lorna maipapan iti dayta abanag. Agam isuumutlat ta. Talaga kano akas jay ti patakaran ti negosyo da. Tano saan akas jay ti ikastada. Malugi da kano mat.
Ay, una yan. Nadanda lang iti kwarta. Nagbalo damutan. Ay, yak kanunungan ti kasdengar aramidan da bakit. Saan Apulos? Bayam, takasaritak tumanan di anak ta. Intun mapaanak iji balay da lakay. Wan man bakit? Tanay, nakababain ti kasdengar aramidan da. Uray kumamat no di da puwersahan nga alain ti sanik ko dagiti umut-utang gadakwada. Madimat piman at tikas jay. Saanen? Anayin kalintigan tikas jay ngar aramiden da. Atak manin, nanamiling. Ay na, pasensya kan barok. Talaga ngamin nga awan pa'y maited ko ita. 5 bulan ti utang yun, ana. Dakkelan ti porsyento na. Imbag no kabailan yung tupay abayadan. Bayadak abayadan dayta. Apaman amay lakok ti dagami, barok. Ay kat oray jelat tangarudan daga ngay laklakom ti pagbayad mo, nana. Ha? Kukwakon ti daga ako na may laklakom. Dahil jayan ti pagbayad mo itigatan ngay inutang mo kanyak, nanamiling. Anya? Biyag yun ti titulo dahil dyan daga. Tayson ti pagbayad yo iti inutang yo kanyak. Linda bakit? Linda! Linda! Apay ay alakay. Imbawag ni pare Istong. Agda ka nun na disgrasya ijayan tirangtay. Kat atapon daan ni Jane, tiyakin lugan itinatnag itirangkes. Ha? Anya? Ay, Diyos ko! Yan, aday umapaw! Dinasaya at awagam ni Rorna. Itikasta, maamuan ta, nupudno nga iso titakdakamatin daan natin nagitirangkes. Darasam! Diyos ko, ispalam ka di ti hasawa. Di mo ko maipalubos nga dada kasama pasamak kan kuana. Agpagpakaasi akan ka, Apo. Johnny. Agyaman ang Diyos ko. Agyaman ang tasinong batam na hindi kararag ko. Thank you, Lord. Oops. Inayadam ti magnalakay, Di ka kanuunay agperpersa. Iti kasta, saan nga aglokat ti panakay dait dagiti sugat mo. Uwan, bakit? Hindi ka kadiagdarag, takabailak ti magna. Wan ngam ininot laang Di mo bigbig laang. No kayat mo pa'y ti agbyag iti napaot. Nasken atong palam dagiti imbilin ti doktor kan ka. Uwan, bakit? Katagyaman na ka. Gaputa oray ka sa ti kinarigat na. Inananusan naklata, ngayon ay aywanan. Aging ka, arimwara ki di ospital. Siyempre mat Angam ni, saan ko manatangkan ti ulom Masapul nga agpaimbag ka pa yan nasayaat. Uwan, bakit? Kahit ko na yan tagimbag. Iti kasta, makarwarak magdan iti balay. Kaya't ko ti mapanagkit daw, iti pamakawan, kadag iti tao, anapasakitak. Anya ti kayat mo asawan, Johnny? Bakit? Namiris ko. Asaan gaya manasaya at dagiti nararamit ko iti kalabas. Ket plano nga isubli dagiti nalala katinguan. Kanlugan dagiti nakautang kadata. Agraman ti titulo ti dagan ni nanamiling. Oops. Johnny? Mamatya. Nga inikanak pa iti Diyos. Iti may kaduhagon daway. Tapno ilintag ko, dagiti nagbito ta. Manipod idi, saan min apapaporsyentuan ken saan kami metten amangal ala iti collateral kadagiti ipapautang mi. Ket kaasina agbaybayad damet adagos.
No adamat dagiti saan ang makabayad iti sibubukal agatad nga inutang da kamin nga agasawa ti mangibaga nga oray hulugan wenno tinnagandalatan iti binulan. Gapo iti kastoy nga aramidan mi, makunak nga adumetten tinatulungan mi. Nang runa, dagiti kalugaran mi nga agpapaadal ken agtaltalon. Nariknak met akarkaro pay nga inmasenso kan linmag-an ti panagbiag mi. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Johnny. Ken ka pagayam, Johnny. No maminsan, sa tayo lang amin agnakam no addandakes a mapasamak kada tayo. Nagasat ka, tainik kan nakapay ti Diyos iti may kaduagon daway. Kat sapay kuma, tadimon sublianan pay dagiti sigod nga araramidam kadagiti papautangam. Alakastan pagayam, Johnny, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Maminsan pa'y pagyamanan da kayo manen amin, gapo iti awan sarday na ngaing kay panang tartarabay dito'y nanumo a channel tayo. Thank you kadagiti comments kan kablaaw yo. Namnamaan nyo anabasa mi amin dagita ket maaddaan tayon tumanan iti gundaway tapno mangibasa kadagita a kablaaw yo. Ti surat ngayon tayo drama ita kat manipod kanipagayam tayo at Trixie. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapagasatan met a maibasa kan maidrama to'y surat ko, kidawak nga awagan na kumalatan itinagan at Trixie. Tubuak ti probinsya ti Kalinga, ngam iti agdama kat addaak dito'y Bagyo. Naawisak met a nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biag ko ajak tupulos malipatan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi naamamok ni Limbert. Naisem, nasingpet, jolly, nagagat, guwapo, ken padak adi-adal. Wen Miss F, amin aberberukan ti maysa a babae iti maysa a lalaki ket addan ken ni Limbert. Dua atawan mimetten nga agam amo. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man dagiti pasamak. Talagang sagad yung stress kayo di trabaho, Matrix eh. Ay, naku namon, Limbert. Iso nga rod nga inawis ka dito eh. Barbarang mayaw-awan ko man tidudukot ko. Wala. Sigurado ang mayaw awan mo dayta. Nangrula kit siyak tiga doam. Iso nga rod asikati inayabahak. Ngamin, panagis-isem mo pa'y laang. Lumaglag-anan tiriknak. Ayos ah. Isa takman na ita ngayon bagang tricks eh. Okay. Cheers! Hello, Limbert. Nakaawit ka din? Well, itay pa ya. Kalkalpas ko lang nga nag-shower. Agit na agmatan. Nasayat mat nga rin no kasta. Thank you, Gayam. Iti pa nang itulod mo kanyak itay, ha? No problem. Siyak hindi at rumbang agyaman kan ka. Ngamin, nakainumak manin iti libre. Anya? Sika talaga. Ang puwera ang Limbert. Panagriknak kat talaga alimag antiriknak. Gabo kadagiti advices mo. Iso thank you, ha?
Kasanulangan, no awan ka anangan andingay kanyak. Nawa na ka kay amangan no aging gayta. Katata ka ba'y langi, Jebar? Agsang sangit ngag may sa. Anya? Hoy, saan nakakastanya? Yo. Abay, di ka ba'y makaturturog? Ay, makaturturo ka nga, Rudan. Maturog ta nga Rudan. Ituloy tan tulangin tayo agchikain ton bigat. Okay, sige nga, Rudan. Good night. Good night to Limbert. Trixie iha. Mama? Masansan sabot ng ti panang sukon kan panang itulod ni Limbert kan kaditi balay. When, Mama? Inangaw ko laang mat, asukunan kan itulod nak. Ngam pinaypayso na matan. Adamot nga 20 kotsem, iha. Apay adi mo usaran. Iti kasta, saan mo't amataktak ni Limbert nga umay mang suksukon kan mangitultulod kan ka. Masadutak mat nga Rudan nga agmaneho, Mama. Sana bale? Tao kailangan mat kanilimbert dayjay. Kan may sa, asidaglaang mat ti pang suksukunan kan pangitultuludan na kanya. Saan mat nga dayo? Wan nga mataktak mo't jay tao. Okay laang kan kwa na dayjay, Mama. Danag yun aya. Makaam mo ka, iha. Angam niya. Di ka nayon ko nga ibilin kan ka. Di ka kumabastag talak iti lalaki adi mo pa'y unay am mo. Narigatan. Wen ka di, Mama. Awan rin ba nga pagdanagan yung kanyak? Balasang akon. Adda akon iti husto nga edad. Amo kon tinasaya at kansaan para kanya. Wow! Ad mintas kay te outfit mo ita, Trixie. Agpaiso, Limbert? Well, maininlabak sa karudeng king ka. Ay niya? Di nakman rabakan iti kasta. Tama nga numamati ah. Awan mo lagas na nung bilang. Saan ka na Ay, sus! Agawa am kit didita, tani aldawan. Ang mga numaladawak iti trabaho. Well, mabitan da ito. Di kagdanag, saan ka maladaw, boss. Siyak ni makam mo. Okay. I trust you, Limbert. Very good. Wala, mapanta nga Rudan. Okay, boss, madam. Let's go. Kumusta nga eh? Tinagmali matrabaho. Okay lang, Mat. Sa anak matunay anabannog ita. Siguro, awan tibus mo niya. Iso ako nabasan ka pa anabannog. Husto ka. Talagang awan ni boss. Iso ahay-yahay kami amin ni Joe opisina. Kung nagtubay kay. Sabado kaya minton bigatan niya. Well, abay ha. Adalakad mo inton bigat? Awan pa man. Ang mo at ayawis mo kay. Di adla. Anya nga tano, mapantayo ag beach ijala unyon. Wow! Mayat sa akin di kang paiso dahil ha. Ang asino nga di ka duwatan ng bilang. Ibagak ka da Sheila ka ni April. Sigurado akayat dagi jay ti mapan ag beach. Okay. Sige. Naibagak met ka ng mark ni Clarence. Wen bareng kayat dati umay. Pilita kita, no, di na kayat. Anya? May bayad mo lang, no, do tayo niya. The more, the merrier ako na na English. Oy, girl! Oh, apay akas na ti panang matmat mo kanyak April. Kaslada kayat mo nga ibaga. Awan mat, girl. Maam-amay sa klaan kan ka. Sa bali ti auram ita. Nakalawlawag ti rupam. Maaliwalas sa paningin ako nada iti Tagalog. Anya? Sika talaga. Pudno ti ibagbagak, friend. Blooming ka ita. Ay sus! Awan kwartak, friend. Sana all. Dinakman ang angawan iti kasta April. Ang mga numamati akan ka. Pwera angaw, friend. Pudno ti ibagbagak. Walang halong biro.
I-share mo man mat nga niya ti sekreto. Iti kasta, saan lang si kati blooming? In love ka niya. Anya? Ay na, tila madmadlaw mo mat April. Agawam kit iti agsukat. Tatumapog tamatan iti baybay. Kitaam o, datalaangan ti awan ijay. Okay, last question, friend. Anya day ta, friend? Boyfriend mo ka din ni Limbert? Ha? Dua kayo ka din, friend? Tila lawlaw at mat April. Umay kakit din, tani. Makadigdigos akon. Hi. Oh, Trixie. Apa ari mo kay ti cottage yo? Diyak nga din makaturog. Umayak ko mamag na. Idi nakita ka nakatugaw dito eh. Magpata ang aruda. Diyak maglaing makaturo. Sa aring buwana. Kahit matipid. Sige. Mapitlaing aruda. Tamang alaki ti cooler. Oops. Oh. Atoy. Agyaman na Klimber. Awan na niya man na. Basta siya. Kas na naon nagtipang panunod ma. Ada ka di parikot. Ha? Awa. At talagang dito balaga malagit ko. Kung kalabdak dito ikit ti baybay. Kas ko may di anya. Awan. Lipatan mo tinibaga. Uminom takid di. Parang maanat amat lang titurog ta. Cheers! Cheers! I love you, Trixie. Limbert. Pasensya ka na. Nagtiya akong malabdan ti bakit. Limbert. I love you. I love you too. Limbert. Trixie, ha? Mama? Umay ka mga na. Aldawan. Apay, di ka kadisumbro kiti trabaho. Saan, Mama? Madi namin tibagbagi. Aniya? Ha? Nay, apa yan? Anyat mapaspasamak kan ka anak ko. Jack, magustuhan ti amot timprito asina, Mama. Aniya? Mabit lang, Mama. Mapanak labit iti banyo. Agsubliak mit lang. Diyos ko, sapay ko mata nagbidutak iti atap ko. Sapay ko maapo. Masikog ka ko nam? Abay nga akas na lang ang friend. Rumbang nalaang ko maamaragsakan ka. Ngamin, maadaan kayan iti anak kini Limbert. April. Apay ang Trixie? Anda ka di parikot? Awan mo, friend. Apay nga rod nga agluwa ka matan. Kuan. Awan daytoy April. Nalabit wala ang niragsak daytoy, friend. Ibagam kit di kinilimbert agkalay sa kayon. Itikas na, agsimpa kayo matan. Di yun ibaybayad, friend. Agkalay sa kayo kit din. Itikas na, agdaman pakisalaan. Barang makitak matan ni Mr. Right ko. Anya nga tano, agkalay sa tan Limbert. Anya? Kasanong agkalay sa ata? Kasaan tamat nga agayan ayan? Uwan, nga masikog ako ang Limbert. Anya? Masikog ka ko nam? Trixie? Uwan, talo bulan tin inawag. Anya? Kasano nga? Di mo ibaga, di mo malagip tinapasamak kadatay dyan laon yun. Agwa. Saan ba't nga iti kasta, Trixie? Anya, Limbert. Awan matrilasyon ta. Saan ka di? Limbert. Saan ta nga gaya na yan? Ngamin, saan ka mat Apolos nga inaram? Anya.
Sorry, Trix niya. Pasensyakan. No itaklaan nga ibaga da ito ka. Ang maadda nga min kayan ayat ko ijabalasiw taaw. Kat umadanin ti panagawid na. Ay, kasano ako nga ron itan Limbert? Kasano ti anak ta? Tsak matkid di talikutan. Ti responsibilidad ko kas ama ti ubing. Di kang danag. Takasaritak to ni Sylvia. Ibagak to ken kwa na ti maipapan idarakta. Unay kamot lakit din aya, Trixie. Doon namin anumat a pinalpalagipan ka. Kamday kamot la tanagan anad. Mama, Una yun. Ay, Diyos ko. Maulit ka di manan tinapasamak idi kaniyak. sorry, Mama. Sorry. Ay, ala, pustunan anak ko. Anya ngay nga rod. No talaga nga isutigasat ta nga gina. Mama, Adda ditan, tirumbang nga aramidam, kat aywanam ti sikog mo, anak ko. Padakkelam tumot ti anak mo, akas iti padang padakkel ko kan ka. numakal ka di mati anak ko. Ngawan mabangunan na nga, Ama. Mama, Ay, numakal ka di matakas kanyak. Adi na mapanasan ti kumpleto a pamilya. Nang runa ti panangipatag ti maysa nga ama. ay kat anya ngay nga rod, no isumat ti gasat mo, anak ko. Una yan, Mama. Una yan. Basol mo matlaang, iha. Mama. Inyunay unay kumatkan ka, asaan ka arumbangag talag iti lalaki, adi mo am mo. Angam di ka matdim ngag kanyak, anak ko. Ay na, nagdakalan ti tiyan mo, girl. Wan nga ron. Dwalaan abulan ti palabsan. Aga nakaktuhan. Ay, di naktuliplipatan nga alaan aninang ti anak mo, ha? Siyempre, mata. Aywan gayam. Kumusta kayo, matan kinilimbert? Ay na, di mon ipalagip day dya at tao, friend. Naragsakan iti dan na ti sabali a babae. Sayangan niya. Ti amok ini, katda kayon ti agasawa. Angam saan matgayam. Nakalalailo kayo pa'y idi iti tunggal maysa. Iso at talaga nga ti amomi, kat agayan ayat kayo. Ti amuyo Ngam kinapudno na. Saan? Sayang. Sayang at talaga, friend. Talaga sayang. Talaga akas ta ti biyag, friend. Nalabit asaan ada kami kanilimbert. Ti paray ti tunggal maysa. Iso na pasamak ti kastoy. Friend, Basol ko magkiti. Ngamin, nang namnama ak. Impaay ko matamin kan kwa na. Intad ko ti amin. Diyak amo, no apay asaan ang nagbalin anapod no kanyak ni Limbert. Diyak ni namnama. Akas to'y laang gayam ti pagtongpalan ti amin. Naakseptar ko magkit din. Nasakit. Kailangak matan ti ag-move on. Para itinapimpintas amasakbayan mi nga agina. Miss F, kasla nag-sink in amin kanyak tinapalabas ti inak. Agpada kami ngamin iti sitwasyon. May samet lang ngamin a disgrasyada ti inak. Nasikugan ti maysa a pamilyadon, ket siyak tinagbalin a bunga ti saan a maiparbeng nga ayan-ayat da. Kinasaritak pa'y itinaminsan ni Limbert, ngem talaga adinak kanumabalin nga ikalaysa, gapo ta saan met asyak ti ay ayatan na. Miss F, nagbalinak a dispirada, nang namnamaak kadagiti inpakpakita ken inparparik na ni Limbert kanyak. Ti amok ket ipatpateg ken ay ayatan nakmet, kas iti panagayat ken panangipateg ko kenkwana. Ngem nagbidutak, ngamin na inkabsatan laang kano tirik na kanyak.
Kalpasan ti sumagmamano abulan, kabayatan ti panagsikog ko, sinmangpet ti nobya na kat nagkalaysada. Ita, agmaysa atawan metten ti anak ko. Awan met kit di parikot ko, gaputa suportado met ni Limbert iti anak mi. Agkit kita damet, ngem saan da amabalin ti agden na, gaputa adda meten pamilya ni Limbert. Daytoy man ti padas ko, ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Trixie. Ken ka pagayam, Trixie. Saan adakes ti agayat? Ngamin, tao tayo laeng amakarik na iti dayta. Tunggal maysa kada tayo adakarbengan na nga agayat ken paayat. Ngamrumbang nalaang kuma nga inklarom pay ti amin maipapan kada kayo ken ni Limbert sakbay nga inted mo ti bagim ken kuana. Naibagam dito'y surat mo adwa atawan ti panagkadwa wenno panagamamuyo. Iti dayjay a kinabayag ti panagamamuyo, di mo man laang dinamag wenno sinaludsod no kasano ti relationship status na? Ngaman niya ngay nga rod, adda ditan pagayam ko. Nalpasen, tinapatag ita mangmangted iti sustento dita anak yo. Husto laang ti kunam nga ag-move on kan. Aywanan, ipatag ken padakkelem ti anak mo nga adda buteng na iti Dios. Iti kasta ket agbalinto a nasayaat ti anak mo. Alakastan pagayam, Trixie, ket pagyamanak unay ti ingkapanagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket manipod iti pagayam, akayat na ti agpaylinged iti nagan adayan ti Rosario La Union. Ngem sakbay na, kayat kumanpay nga ibaga nga agmay-may sa laeng to YouTube channel tayo. Daytoy laeng Miss F Drama. Awanen sa balipay. Pakicheck tayo kung makakabsat no legit matlaang ti intay pagdangdangagan. At damat ngaminan dagiti mangiriri-upload ka dagiti drama tayo. Ket pagyamanan mi dagiti kakabsat anang ibaga may papan iti daytoy abanag. Intay nga rudan soblian ti surat ni pagayam tayo adayan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan adayan. Naawi sakmat ang nagsurat takayat kumat adanggan tipan nakaidrama to'y kapadasak iti biyag. Katsapay kuma tamapagasatan met amapili to'y surat ko. Nakurapay lang ti pamilya ang nagtaudak. Malaksid iti dayta, high school laang tinalpas ko. Diyakon nagtuloy ang nag-eskwela, gaputa kinay kayat kon tinakitagtagad. Agingga ang nagtrabaho ak iti may sa apanganan iti mismo nga ili ti Rosario. Kat ditoy ang nagamamu kami kani Miguel. 5 abulan met ang nagaram sakbay nga inaklon ko ti ayat na. Agtrab-trabaho daytoy iti may sa akumpanya ti soft drinks iti mismo matlaeng a lugar mi. Rugyak man ti agsalaysay makatawan ti napalabas manipod nag-live-in kamin kani Miguel. Kastoy man dagiti pasamak. Hoy, Miguel, bumangon ka ditan, aldawan. Ano ito orasan na ya? Alas 7 bumangon ka ditan, tadi ka maladaw iti trabaho. Diyak sumura kita dayan. Anya?
Sayang mo't ate maaldawam ita. Sapay nagadun ti absent mo. Anyan tulaangan nga iti masweldom no kastalaan. Masaduta nga rod. Among mata na puyata nak, anapan nakipirya iti rabi. Amumot nga min nga adda trabahom ita. Ang nagrabrabi kayo kit din iti peryaan. Sa nabali tanangabak kami, mate. Gaputa na nga bak kayon. Di ka mo't agtrabahon, kasta ka di. Masaduta nga rod ama pa nagtrabaho, bakit? Mali, sumrakakit din iti trabaho. Panawan naklata dito yan. Ituloy ko pa iti maturog. O, apay akas ta tila nga masimmang put, Miguel. Nakamisuhot ka mo. Danda ni saan na may drawing tarupang. Di man katawa na kasta. Tabag tripa kitang haltaw. Ha? Naya pa yan? Anya nga min ayati nakapadtripam. Nagkadak iti trabaho. Anya? Awan lang nga rodin na sweldo. Inikatakpay. Ay, salbag kini. Daitan ti ibagbagak idikin ka, Miguel. Sinayang mo tinapinta sa trabaho. Adun tumot ngamin ti absent mo, ngam ti pa nagtrabaho. Gusto na. Di na konsermonan. Di mo karkaruan ti mang bad trip kanya. Tamangan mo si Kapit, ipagdasalan ti pungtot ko. Di ka di mangyawid iti si daan nyo? Ay, dapay ayan na bati, friend. Agdapay, friend. Mangalakan. Iti kasta, uray di kan agluto iton sumangpet ka. Nan, mangalak man ngagpaiso. Ang mga saan man na nagluto ni Miguel. Sigurado, urayan naman ng ti isang pit ko. Wana, rabi imot nan. Awanan ti umayimbangan iti kastoy nga oras. Adupay mat tinabate. Iso nga i-take out tandag ito friend. Wala, sayang mo't nga agpaiso, friend. Mapana kon, Miguel. Si kapay laang ti makaambo dito'y balaywan. Mangibati ka man iti kwartak dayan. Pangan ano mi ti kwarta? Basta mang tid kay ti kwarta. Nagatupay lang sa umdita. Awan pa'y maitid ko tadyak pa'y mo't nagsweldo. Pang-allowance talaang tinabati, aging gainton agsweldoak. Kitkisayang pay lang ati ko nam apang allowance ta. Anya? Ang Miguel, Imposible mga wang kwartam. Di ka kadagim imot. Tasan anang saya ti kasta ugali. awan nga rod, talagang apaghusto laang nga allowance ta iti makalawas tiggem ko. Oho, diyan mamati. Ala, ikan nakid din. Di nak-imutan, tamangan numakabil ka. Miguel! Alala, itid mo kid din ti dawdawatag. Anta ka din sangput mo masinadayan. Imbag lang kumapulutanan mi katagid di barkadak. Awan, naibus nga mintila ko iso nga awan inyawid ko. Anya? Kasano kami nga rudmatan kadagid ti barkadak na kumpulutanan mi. Unay kamutan, Miguel. Imbis nga agsapol ka kumamot iti panggadam. Tapno matulungan nak. Saan? Tadagitakit din babarkadam ti pangpangrunam. At tay ka man ako nakdayan. Di nakman mandaran ng kasta. Narigat nga rin tagsapol iti trabaho ito. Ay nalakalaang ti agsapol. No talagang interesado ka, Miguel. Taytan tumot nga min agin inumlatan iti arakter aramidam. Tunggal sumangputak na barbartek ka. Ay, hunayin aya. Asdan, pumalnakan nito. Ang mokter aramida. So, di nakpagpagana. Ang mga makabil ka ba eh. Miss, mano amin ti bayada? Miss. Anya day chay, Manong. Ay sus, nagsagit iti ibang panunuto ma. Mano amin ti bayada ko na kading. Nakatata yung tumot ngamin tinakaiturungan ti matang mo. Di ka kaniagdarag. Ay-ayatin na kaday jay. 370 amin ti bayada, Manong. Okay. At itibayad ko, ha? Ayun nga yan. Mapaling ka di ang mabuhan, ti matay tayo nakan mo, haling ko. Ha?
Siyak ni Dayan, Manong. Siyak mo ti Patrick. Di mo ka di una itiag pampanunod, ating ko. Makadadahil ngamin ka no iti salon at di ka na kayo na panagpampanunod. Ato iti suklim, Manong. Ha? Saanan? Kukuha mong ti sukli ading. Anya? Kukuha mong ti sukli ko na. Ay, saan Manong? Basit laang ti binayadam. Kat sa nga ribot inted mo, nakababain mo ta? Okay lang, ading ko. Tinapatid. Nakatulong nga. Anya? Sige ha. Enton maminsan tumanan. Nice meeting you, Dayan. Nagatumad ka yan ti kwartam, Dayan. Talaga nga imutan na ka. Pangaasim, di mo alaan dayta a kwarta, Miguel. Igatang ko dayta kadagiti masapsapol dito'y balay. Oray saan ka na gumatang iti masapsabol ta? Tinapatag. At daigatang ko itinumag. Anya? Ang kiyaman ka ginti ha. Tasan ka kinabil ka po iti panagulpod mo kanya. Anya ka mutan, Miguel? Awan ka din tinasaya at nga ramidem, ha? Talaga ka di aday talaangan agin inom iti arak ti into naram? Awan ka din pa nagbalbaliw mo? Tumal na ka man, Dayan. Di na kumanan sermona na kasta. Umangan mo tiyak makapagtapal at makabil ka na eh. Hi, Dayan. Hello, Manong. Umunig kayo, Imbag man ta nakadagas ka manen? Indanon ko talaga tipisin ko dito eh. Tapos makita ka lang nga ko. Anya? Kumusta ka? Okay lang, Manong. Okay lang ko nun. Ang makita ka dagiti matamti kinalitay mo. Anya? Saan ka laing gaya mabulero, Manong? Mamadto ka pa'y. Ah. Ang wala ang mata dyan, ko. Tapno umisam ka. Kat agparang man ti may sana pintas sa kalit mo. Talaga asi ka, Manong Patrick. Anya kit diti order mo, iti kasta maisagana kon. May saman apulpog. Kan may sa pinakbet ating. Okay. Mabit lang nga rod, Manong. Mabaling ka ting hawisan ka mapanagpasya rin ton madamdama. Kasano ko maamapantag pa siya kat adapay mo trabaho, Manong. Ay kat urahin ka. Aging kamalpas ti trabaho. Anya? Di kat mataktak kamutan iti trabaho, Manong. Okay lang. Basta si ka. Okay, sikat makaam mo, Manong Patrick. Panagkunak, agayat kun kaday jay a Patrick, friend. Anya? Talaga si Kanoy Mia. Tila madmadlaw mo. Ay sus, pudno ti ibagbagak, friend. Uray kitaam, agaram to ken ka ni Manong Patrick. Anya? Sorry na lang. Ngamin, adamot ng migilito ni Dayan. Nasyak ti arman na. Sungbatak adagos, friend. Nga oray, inauna, ngam itisika, friend. Nasyak, awan parikot iti tawan. Tinapatag, agin inayat kayo. Kan maysa, madlaw na singpet. Saan lang nga dayta? Kasla nagagatpay. Kan oray no lumakayan, adamat itsura na anya. Bayam, taibagak to kenkwana, asika ti armun na, friend. Anya? Uy, joke lang. Sigamat. Di mo amo ti maangaw, friend. Kasano, kasla seryoso kamot iti ibagbagam. Ah? Sigamat. Kasla di ka pailang nairuam kanyak. Ang puwera angaw. Talaga nataurmot kat na dya Patrick. Saan ka di? Owen, saan ang mailibak dayta? Nagugwapo ka no ngamin kat dagiti taga-benggit. Igurot ngamin ni Manong Patrick. Agdil-deliver ka no itinatang ije ordaneta. Oh, di ba? Driver, sweet lover. May boyfriend ka na, may kuya na, may tatay ka pa.
Anya? Gusto gati ko nakakasapulam ti kasarsarita dayan. Manong Patrick. Yaklaim pagaro. Akas tagayam dar aramidan ti karelasyon mo ka. Diyak mo, Manong. Kila at matlatan na nagbaliw ni Miguel. San mo ta sigura kas jay? Manotoon niyo matan ngay. Nag-live-in. Nasurok mo ta na may sa atawan, Manong. Nabiit kayo pa higayam no kasta. Pasensya kan No si kaamot ti pangibagbaga kadagitoy, Manong Patrick. Awan na nyaman na dayan. Hustong giti Tama iruwar mo ti sakit a marikrik nam. Narigat ngamin na impenem ti sakit di tabarong mo. Si ngay Manong Patrick. Sa dino mo tiyayan ti pamilyam. Baruak pa ilang ating ko. At dapat hindi nagbali na live-in partner ko. Yung pinanawan na. Kaputa, nakapiro kiti baknam siga. Di na kano kaya tigas kanya kamanaron lang. At manipon nagsina kami. Diyak matan nagayat pa iti sa bali. Iso nga ginggay tangit, baruak pa. Kasta gayam, Manong. Uwe na ding. Among gani, manipod nakita ka, kan namamo ka. Kat nakalaglagan mo't santiri kanakan ka. Ha? Diyak mo siguro, pakabasulan no ibagak nga. Ayahatin ka, dayan. Anya? Pasensya ka na, noon ay bagak tigas to'y. Diyak ngamin ang malapdan tirik na. Kan ba isa, isunod tipod no marikrik na. Agayata ka talaga kang kadayan. Manong Patrick. Awan mo't kitipanggap ko ang mga gawin ka kini Miguel. Tinapateng, na ibagak tipod no marikrik na kan ka. Ang pingita ka lang sumangpaten. Grabe na! Kuwang ngamin, Miguel. Timulong akpay ngamin na naglinis di pwesto. Sigurado ka? Ha? Di na kululburan eh. Mamaklang ang gululbod ka. Makabil kan atalang. Awan mo't panggapwak nga agulbon no bilang. Sika ngay, kita man tay tsuram. Ay, apo. Nabarbartek ka manan, Miguel. Ha? Kanya kumain nung parte ka. Ano problema? Ha? Ay, unay kamutan, Miguel. Tabis-bisinak. Anta ka din nyawid mo, masida. Awan, naibus tila ko mi. Iso nga awan inyawid ko. Basta. Awan na ima sa sida intay ta. Awan na, tawan nga rod na yawid ko. Mangkita kan, iti mabalin mo nga iluto dita. Niya? Numabisin ka, adamot dagiti dilata dita ang mabalin mo nga iluto. Timun urayan asyak pailaeng ti agluto iti kanam. Nabambanuga, kaya't kumutin ti aginana. Sikat-ikat ko ang luto di kanak dayan. Manipod ita, di mo namnamaan nga ilutuan kapay. Anya? Nalawag mo't siguro tinanggag mo, Miguel. Ikanak lang arudan iti gatang ko iti na masasidag. Ha! No dumawat ka, kasla da impadulin mo kanyak? Na, nagatapelasaw. Mangdagagit din. Awan maitid ko, taawan mo't kwartak. Imot! Imot ni imot. Basta awan maitid ko, taawan mo't at talaga ti kwartak. Makauma ti kasta nga ugalim. Dita ka man lang eh. Oy! Dayan! Di na palawan dito! Exobliga dito! Nalabas matan ti panagsasao ni Miguel ken kadayan. Mangmangeg me ti panang bugbog kaw na ken ka. Uwan nga rod, Auntie Josefa. Nakababain pa'y kitin ka na kayo. Imbag man tamaan anusam tikas ka ni Miguel. Awan lang arudan trabaho na. Naglaing pa'y nga uminom iti arak. Auntie, Diyak ko makayat ti makibiyang. Ang makitkitak met nga mintirigat mo a makidandan na kenkwana. kinapod nun, Auntie.
Maum-uma ak matan iti kastay nga ugali na. Ay, wala. Asino nga'y matitao asaan amauma iti kasta nga ugali. Naanos ka kit dia, tasaan mo pa'y laang nga pinanawan. No siyak laang ti kasta ti kadagdanana. Ay sos, nabayagan a pinanawa. Ay na, agpanunot kan balasang ko. Sayang ti kinapintas mo. Panawam kit din dayjay a Miguel, barang iso ti pagnakman na. Konsumisyon tumatlaang ti ipapaay na kin kadayjay a lalaki. Sinaamkit din, tamakita man ti karkarit na. Agyaman na. Tapinatgam tikid daw kung agpasyerta man nita, Dayan. Kunaklaki din no di kan maawis. Awan mo ti madi araswan, tapno jakpat gantikid daw mo, Manong Patrick. Pasensya ka na. Mo ibagak manin dahi tigin ka. Diyak kamin makaturturaw. Gapoy ti kapapanunot ko kin ka. Ha? Dayan. Agayat ako na kin ka. Manong Patrick. Nuaklunan na. Iawid ka ni Jelo Carme. Katagkalay sa atan. Ikarik. Di kan to agriga ti titanak. Siyak ti manggay para iti buklan tanto a pamilya. Manong Patrick. Diyak matilas to. Gamum adan bukod ko abalay. Adan batin urnong ko. Iso anak kasagana ako ng mga asawa. Di kan to paldahangan, Dayan. Ikarik daytaken ka. Amay nga adaywan gantal talikodan na matlatan, Dayan. Yung masudag ka dito eh. Sanguwan na. Nabartag ka, Miguel. Maturugtan. Sa anak anabartek. Nakainom maklabas din. Nabambanog ka. Maturugtan. Dinak arakupon, Miguel. Nagpudod. Ipatanak. Nabanuga ka nagapoy ti trabaho. Uy. Hindi na man paidaman. Hakas to din. Magkabil ka na eh. Di ka di makaaw-awat, Miguel. Nabambanuga ko naklangaro din. Mailiwak nga ron man. Isang umay ka man. Oh. Di mo man ipapilit ikayat mo. Nay ko. Nagkabi ka ay. Ayop ka. Agin, di ka may lang. Amok to malangak kayat mo. Pakipok may lang mo. Habi nga di ka nagluto ti pamigatan ta. Agluto ka mo tin, ah. Anya? Apay, di ka mamigat ya. Sakbay mapan kang trabaho. Mga anak to ni Jeff Puesto. Ket, kasano nga rodin nga. Ay kat, adan tumutkin kan, ah. Agluto kan iti kanam. San ka mutin nga ubing ang masapol ngay lutuan? Ay. Saya atam man ti sumumpat. Ang mga nudyak makapagtapal kang makahabil ka manan eh. Sige, kabilan nak, Miguel. Kabilan nak, tagsinatan. Anya? Nalawag mo't siguro tinangag mo, Miguel. Talaga apanawan ka no kabilan nak pa'y maminsan. Nakarit ka na. Abay, asino ti karakarit mo ha? At dalalakim kasta ka di. Awan! Nga maum-uma akon iti danam. Na uma akon iti kasta nga ugalim, Miguel. Anya? Awan lang nga din panggadam. Naglaing ka pa'y nga uminom kan dumawat iti kwarta kanyak. Igat-gatang mula ang iti arak ti pagbambanugak a kwarta. Pasig at uok kan konsumisyon ti inpalak ammo kanyak manipod na ganata. Dayan. Imbag pa'y dagiti babarkadam. Tamaigatangam iti naiimas a pulutanan da. Ngem siyak ngay. Dinak pa'y mailutuan iti uray dilatalaan ko ma. Nabayagan nga agan ano sakit iti danam. Siyak ti agluto iti kanam. Siyak ti aglaba ka dagiti murang mo. Siyak amin ti mangyawat iti kasapulam. Maka Anya? kinapod no na. Nabayagan akayat ko ti makisinakin ka. Ngamin, awanan ti ayat a mariknakin ka. Ha? Paman
parang lagayam amin ngayon pagpakitam idi kanyak. Kunak no nasingpat ka. Iso ngay manugot ka makidanagan ka. Ngam gapo ka dagiti nararamid mo. Namimpinsan matan na napukaw ti panagayat ko ken ka. Ne, anya ti kaya sa wanda ito itayan? Apay na kita nagdatakal abag ngawit mo. Pumanaw akon, Miguel. Anya? Saan da yan? Di mo kumamataramidan ti kastoy kanyak. Pangasim, pagsaritaan ta kumapit ito eh. Awanan ti rumbang nga pagsaritaan tapay, Miguel. Pasensya kan. Ngam waswasan tan ti anyaman a relasyon iti nagbaitan ta. Sorry Dayan. Amumat ngay atin ka unay-unay. Ubaw day ta panagayat, Miguel. Tsak pulos na rik na day ta. Ayat-ayat nga ibagbagam. Ikarik, nagpalpaliw akon. Basta di kan pumanaw. Tungpalan, kan aramidak amin na kayat mo Dayan. Naladawon ti amin. Nakapangedeng akon. Makisina akon ken ka. Dayan, agsabol ako ni ti trabaho. Nakasagana kag balbaliw para king ka. Basta di naklakit ti panawan. Pangasim Dayan, ikanak pa'y kumay ti gundawi kag balbaliw. Namin adun nga imbagam day ta kanyak. Ngam ti mumat maramid. Adayon na patpatig dagiti babarkadam ngam iti siyak. Iso pasensya ka na talaga. Ngam saan kan nga ay ayatan, Miguel. Ay na, kastam kadilatan, Miguel. Day talaangan arak ti sangsangwam. Kawarin, Auntie Josefa. Pinanawan akon ni Dayan. Ay katrumbang nga laang mat ka tinaramid na. Ngamin, saan mat anasaya at aramidam kan kwa. Auntie, No kumata nagsingsingpet ka ini, saan nakakumamat a pinanawan ni Dayan? nagkaglunag basol ko tayamin, Auntie. Naman, basol ko. No abay pinanawan nak ni Dayan. Itak lang, anamiris, nagitipid doon. Aramid ko. Nakaamiriskan ko na. Angam agin inom ka matlanta. Amumat aday tati saan akayat ni Dayan. Nabartag ka lang arudan nga agawid. Pagsasawang pa iti ang kakasakit. Anya nga ita. Pinanawan na kalakit nga rudan. Auntie. Uray asino mat a babae. No kanayon mo abugkawan. Masaktan matirik nana. Nang runa kat isumat piman ti ag trabaho para kada kayo. Uray kunam anak ka amiriskan. Naladawin ti amin. Pinanawan na kan ni Dayan Barok. Kastagayam tirik na ti maikalaysa. Awan umasping iti kinaragsak na. Huwag nga ron. Agpatata na ragsak na yan. Kat ulitag manan ha. Ulitag manan nga ibaga. Alikan to pulos paldaangan. Sika, kat siksikan to lang ti babae nga yatek. Aking kat maudi nga angas ko. Kasta akmat ken ka, Patrick. Kitagiam anak manen. Nagsaya at katao. Si kagayam ti pakarik na ak itipudpud no ngayat, Patrick. Nakurapayak lang. Gami karit. At di kanto agrigat itidanak. Ayaten, kan ipatag ka, itinalablabas pa yung panagayat ko itibagi. Kastamatan, kalagiti agbalintongan nakta, Dayan.
Ita Miss F, dua atawan mimatan nga agdandan na kani Patrick. Ket kaasi ti Apo, tinungpal na mat amin dagiti Karina kanyak. Nagagat, nasingpet ken responsable nga asawa ken ama ni Patrick. Banag apagyamyamanak unay iti Diyos, gapu ta inikkanak iti tao amangayat ken mangipateg kanyak iti napudno, iti likudan tinaglabasak iti dennatiin mo na anakiden naak. Agnanaad kami ita ditoy Benguet ket addametan maysa nga anak mi. Damag ko nga addamet kanon kadandan na ni Miguel. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Dayan. Ken ka pagayam, Dayan. Itinagan ni Ayat awan baknang awan marigrigat. Itinagan ni Ayat awan ubing, awan baket, awan lakay wenno nataangan. Tinapateg ket agin-in nayat ken agpinpinateg kayo. Masaktan tayo man, dumteng tulat ta tinapudno nga ayat ang mga klolo kada tayo ket agbyag tayo anatal na. Alakastan pagayam Dayan ket pagyamanak unay, ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas.